Krumjari SKTV group Punoputanmukchari NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Lakliba Megetang Kundagi Hauraga, Megetang Kunga Mari Pauba Numin Mangari Chumna Chathagadoriba, Mangarak Suba, State Level Shirui Lili Festival 2025, Masigi Mangwinena, Ngarangasi, KUKI Zo, Village Volunteers, Eastern Zone, Gimaike Press Note Amathole, I remember Press Note Sid Hirisi. Maite community na chingi mapam sing the satpada athing bulay including high river festival si yaw satpada athing bulay gani masigi maram si megi tang hom dagi 2023 gi lerga huji phau bi seta leiri ba awa na chaithing phangi ba mayam se maram moiraga makoi gi justice ama phangdri phau budi unresolved grievances mayam sing si leiri phau di aduga in the form of separate administration se phangdri phau di justice se high river makoi gi territory da haidi makoi na ta hom sing se makoi na makoi gi territory kana su claim tawi makoi gi territory da maite sing chang bu yaroi hai bi hom dune duna makoi advice ti hai we strongly advise all members of maite community to refrain from entering or crossing our areas at any time mafum sira changba amadi cross to basi anytime da masi masidagi refrain to view masi chang dana hona view hai bi strong oiba makoi gi advice ni but this is not an advice this is a warning adun entry ban gi warning amlai adun entry ban gi warning so this is not something new hande domuk chatharga lakpa wapum am khangni ko gi kobru chingka bagi boiro thangjing ching chatpa gi boiro mars ki tang nipan gi infamous free movement hangdupu numit ki boiro higher ba myam sing si the entry ban se tawrga lakpani khulai pai ba kangunu se tawrga lai khulai pai da su phone la thoi lenga na kemte act tok de where was the government, where is the government, and where will be the government have you wang se damak lengoron tawrga lai aduna laiba entry ban gi warning se mase psychological tactic amoina KUKI zogi village volunteers sing na khulai pai ba sing na season hari bra hai gi hum dunia tu bo amabu ero psychological trick po ero natraga psychological threat po ero natraga asing bo ero hai ba mayam sing se da lenga ki am chawba role di lei mamang da khulai pai da basing na tobu matam da kaim to tobu ngam gi da bane to huji khulai pai basing na entry ban tok selo matam se da lenga na central lenga na dikdi president rule lebni na central lenga na karai phau bada kari tobu ngam ga da gi habi wahang sing duni tonga tonga wahang mam thole har wahang sing asi matang se da khana neno dam tang asi SKTV ge studio da links no level si an da Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur gi faculty member Dr. HOMEN THANGJAM ni aham to HOMEN Manipur. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us senior journalist HEMANTAKUMAR NINGOMBA. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Indigenous Peoples Forum Manipur gi President ASHANG KASAR ni ASHANG Busutarmokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. ASHANG dage dum open tawjarge ASHANG kamai thambibi ai mamangi tang mapan da sukoi discussion se ama tawjagre ha batare festival siru festival select tuisena maram oiraga koi gi improvement khara labra ha bi wafam ne adubu improvement lakte ha bi symptom mali ngarang press note ama thogleise aduna mamangi episode da wahang asobom lai wahang je keno matam da ojana budi hari lambi si national highway number 202 Imphal okhul chapai lambi si adum safe way kemta kininga leiti ha bi wafam aduga tangkul nagalong ge maike de gesu mega tang taruk to already advisory thoga lere mase kemta to bu yaroi taruk tar gadi madu lem tharoi tuminal yenga lero ha bi advisory ni singo mayam legre adu bahari mayam sanga sida hujik psychological warfare ha ga psychological tactic ha ga kihan bagi mong ama thogleise masi kamani yang BBI keno da November ke tang kun ga manga 2024 da army ke camp ge lashram kamun babu mangi ar huji da army camp nate open highway ne ar marak su Kangpupi district area khara je dum yaw have tare adu itar gadi hairi ba lambi sida sat pa cry fa safe oigdage lauthori ba wafam si kamani yang BBI raj hoje ke moina threat torori ba sanari ba mayam si yenglagadi India gi nation whole country je KUKI jogi makhada leiba kumna dum sanaba pot amaka yauri aduga Manipur da leiba praja mayam si su moina control tobo mongda Manipur su moina palaba mongda dum moise adugumba ma sanari adubu madu oithokloi kaya kuina chakadabara haibudu mayam yengna lei aduga ngasi moina tawriba threat piriba mayam sidi psychological war ama tawwani masida tawraga kaisu leitaba angang nupi aduga kaino singna ki halaga adumaina psychological war se adum sanabane adu reality da de okhrugi lambi da moina occupy tobo ngamba tobo yaba chaka sulai leite adu adum aina khanbada moina adu tawre han advisory tangkhunagala no thokre
ngasi moina adu tawre adu tawbdagi ngasi volunteer village volunteer eastern KUKI na clarification pi khre madu ai khoi ga karimatam leina de eastern KUKI da dung bal leite aduga jo KUKI hairi ba volunteer hairi ba du da ai khoi ga mari su leina de bhajan ningthina panthok ba da ai khoi support tawgani haibagi village volunteer haiba eastern zone KUKI gi kaino singsina hoji paper ama thore ado ingon da leire aduga madu de hentoktana ukrugi DC nasu akhoi ukru se safe place ni 100% akhoi guarantee pigani kanamata na disturb tawba yaro habse magi hujik Twitter da kaino da thakalaga viral chali aduga hayeng anjik manungda thubada tangkhul ki CSO singna tumina leiroi tangkhuna ga lon nasu order ama masigi mathakta soidana thorakani nainarak amoi tawrakani aduna hujik hairi bado psychological warfare ama tawbukumna uwe aduna hujiki KUKI singna ngasai hekta state ki program ma duga naga gi mafam da tangkhu gi mafam da ukru gi district proper district adu headquarter da tawni khotni haibu phawboda interfere tawsalaga moina yaradi tawba yadradi tawdaba tawba yadaba duga mi chachocha sing da threat tawna kholli tawbisidi moigi police ama kha yauriyabo moina mase narrative se mapanda kamaina pibraga akhoi ngami akhoi gi supremacy si lei akhoi Manipur da akhoi ni haibasi show toning ba makhal leiba madugi show duna sonda moi gi bargain tawba negotiation tawba da aduga mapandi gi abroad gi sports financial support loba mayam hel loba mayam se moi gi da plus point lakpa adu akhoi gi mina khangada bane ba lakchaning bidi moina sumai tawning ba tawba matam da akhoi gi center government sena kari gi tumina yenglaga leiri bano haibase NIA hairi ba mayam du kadai chakhrage ko SIB haiba mayam du kadai chakhrage SID mayam kadai chakhrage army tongan ba company security forces thamjaliba mayam du kadai chakhrage habse akoina wahang chawna mase center government da hangbagi matam du yawrakhre ba hojiksi PR thamdadana state money popular government ama run toromo as government je adu tawaina akhoi gi maseng se akhoi gi mi sing se yam haithiraga nganglamgani ba hoji PR matam ne PR matam da de PR matam da so sumaina tawba ngamba haibase akhoi prajana kari khalli haibase masina takpadi akhoina haina de gi hana de gi haina rakpa center government gi da conspiracy ama leire haibado masi poche tata mana rakpa adona hojik KUKI na haining ba haiba tawning ba tawba matam da sum government na moida thingda ba haibado madu yamna achauba akhoi yamna suspicious madu gi pot ama lei phare adu moina haiba ngamdradi akhoina haige tawge kan akhoi da mu thingba hojik si KUKI na du hai rese ne akhoi tangkhul volunteer maya akhoi tangkhul CSO de ge civil de ge akhoi tholage ne maite yaudrusu ko moi ngamra adu da soidana army ne Assam rifle ne thajalakani abo akhoi da thinglakani hoji akhoi khulai pai raga changlage ne litan KUKI gi khunani hum leibodo khoi leimina bani Manipur macha ne thaina leine humanity ground da leimina bani ne madu hayeng tangthoke mai thadoke hore ahing de sungam me ne adu madu tawbu kanda tangkhul singa madu tawbu kanda hore Assam rifle ko center security forces na mu akhoi da kablakani abo adu eredi sanari bo poto kanana no haibo se akhoi na thithokpa ama changkhre adu eredi moina haining ba tawning ba taw kandi moida di phada ba tawdaba masigi center gi pot ama khak se akhoi na urakre ba aduna cd karisu lubna de moi psychologically warning aduna akhoi tangkhul naga long na tangkhul singna tumina lei da nate ukhrul district haise tangkhul gi mafam ni tangkhul gi mafam amada festival sumaina state gi panthokpa kanda mayang kaugera any jati kaugera negro ke kaugera akhoi gi apamani state gi apamani khoi jati gi apamani madu gi festival da lapo matamda moina interfere tawraga madu lakpa yagani yaroi bagi moi gi hak right sulai leite ko adudi mana mohoida tawba kan su moina koning ba mafam Burma gi kaugera China gi kaugera kaujasunu madu gi universal law chanabi haba malai madu khangna dum tawro aduna moi gi thabak nate moi gi changpham nate moi gi mathau nate haiba khangdadana adum KUKI ga maite ga kara tawnai haibagi madugi ward moigi separate administration to tale haiduna madugi show tawninga strengthen khara uninga gi tamakta loina makta enemy create tawraga ko madu loina makta dum involve tawraga potu tawgani haiba taradi jaraj kuiroi KUKI sisu KUKI haiba jati se sum kuiroi habadi India government moi da support tawra kya backing tawna kya kuina tawga dobno yaroi government su matam gi hongba lei party su matam gi hongba lei ko aduna hojai last da nahan
moina adu da asam mayam tawrambado center da amisana di high krena moi yuti demand tawba ko separate minister tawbado adu gi wari du sabe yaroi adu wari saroroi adu gi mathau ta de haibado haira krena go adu hana moina expect tawramba mayam du di akhoi phangani separate administration haina kansalak pane ba adum center da moina demand tawgera tawjo hai gyara hai jo pi da busu center ni pi roi da busu center ni go akhoi na pi da busu nate adu moina kari ki tama laimina riba neighbor sing da natra state ama manung da community ama ga community ama irang sakan ningai dum tawbra hai ba go aduna moina de akhoi tangkhul se yam son bane yam na han na lob du di yaroi ko naga su naga da son da han ba yaroi 1991 ki landu da mi lising ama sikre hat pi kre haidana hoji wakak laga ko wakal laga adu ada da tawraga leiribado adugi parado adu di akhoi tumina leiba nate aduna handak siroi lili festival sida krimba kuki na heta disturb tawba hena haye kamjong district da ukhul district da akhoi tumina leiba nate akhoi sonba mi nate abako adu moi ngara nahan laraga sida refugee oina laraga ngasi sumaina afabo tawraga akhoi dama tawbi yara akhoi nungsinasi refugee oigera illegal migrant oigera akhoi na ngasi phobota kanamata akhoi yelhomi singna go chakro tangro khut thaba leite mai thab akhoi tawba leite na adu moina heta mapudu masakhang dadana heta adu tawdana adu tawna ngamba pot dum tawradi adu de akhoi da de adu yaro heba aduna tawba ngamlade aidi hairi sini tawba ngamladi tawro go gari thopra dum yengse ba President Rula matung February ki tang trom do onwards huju phau puse ta February ki tang kundagi khulai pikhalo haidra March ki tang tere phau nimit tara mari ki matam pi khulai am to pikhal te kuki village volunteer na taga kuki su group sing su gi di moi tawanga understanding am leina khre adu khulai pai ba sing nomai pi roi separate administration pi drbok ti habi hom lai khre pre movement tawni haidra March ki tang nipan gi lauthoi adu bu March ki tang amma da lauthok bani March ki tang nipan da free movement lehen gani haidna adubut March ki tang ahum da thola ga kotuna phong nekta lauthoi free movement yaro separate administration pi dribo habda government kem tok de khulai pikhlak tabda government kem haide kem tok de ramai tok dana maitei singna thangjing amadi kobru da sakhe han April tha do honai adusu chalan de government kem tok de April gi manga da Delhi da tok towi government ge maike de gi agreement ama draft ro pothori sign to ya de adusu khulai nomai kamna gumsi IDP sing mayum da halan si free movement yahan si haiba khatni yaur se development tau se adu box sign to ya de government kem haide tonga ton wari sabi hai government kem haide aru hujik lambi da ukhul sa nabagi akhogi hariba festival se yauna gudam ta maruina maiti sing na chatpa taragadi madu chatpi ganu haibagi strong warning am pere adu ukhul times ki hujik pung ahum ki mamang da phonghiba report ki matungina village volunteers eastern zone hai bani village volunteer eastern zone ki makai dedi hariba KUKI zo village volunteer ken mingji haira haro mana kitang kitang kena maiptare amajna KUKI ngarang che tholoi jana KUKI zo village volunteer eastern zone hai aduna KUKI zo village volunteer eastern zone jiga village volunteer eastern zone ga mari kenta leina de haibagi wahum simati sengdore adu sengdoi ji KUKI zo kangu jira na tabra haidu madi ata idu ta kitang chamam dilai dore tar dro jaimata lakchang jaimata adu masagi April ke tangdrom the onward se da makoi na loina ma violation da government haiba khodimang loina violate tawi against the law act tawi but government hojik adum tumil legi mamang da hairi myam sidi kulai pai basu yaw do basu for example kotu na phone thola ga lambi chap yaro haiba matam da government kem tongam ti aro hojik ti village volunteer nomai achau chau pai ba kangu jena chap yaro hera apni na se the government kai tongam gadi haiba pam lak tor kamai thambia mari leinadaba ko ado moi masak ti khang wani moi ga mai le di haibo ram ne ko ado masak ti khang ba kang bu ne sim di yam nakai yam se sengdori kang bu si aseng ba thok ba se ni ado ga den moina manipur da makhal makha kaya gi pambai sinaraga ama natraga ama akhoi maitai sing si sawna na bo honai to aduga sawlaga irang si to makha sathaba pami aduga masimang naso manipur da fraction rule se makha ta na thamna ba se moina dum honari habsima akhoi khangmina ba ma tangai phatabam lei ko Sirui festival mayam na khangbi rangni Sirui li festival hari sini uji lei chatpa matam oire ko lam koi ba mayam ama loina mak lakna khar leiram ko ar ukul da ada ukul si yamna nungai ba aduga den kalen gi matam dadi ingba aduga summer capital oisi gai na khoi mayam na haina ba lei ba mane ba ko yam phajam pham mane aduga den aduga tangkul sin nau sigi khoi miok misan phaba adu mafam mo oi bani na mayam si yam chaning ba loin order gi film ga si phajana ga la kan toro ga de ba ko
problem ga amta letra ga deba ko sai si maitai ga adum moi ga adum lemina den atopa mapan gi lepak ta gi mi mayam lakta yam nungai ba pot ba ne ba ko adaga den film nam na bagi den adaga ti mayam pham su leiba yamna phajaba musum si pham oye ba ko adu si pangthok ko dori ba komai si me kun dagina kun ga manga fawa kun ga mari fawa no manga ni natra 5 days ni panglu si natra 5 days ni panglu ni manipur government na fully sponsor to bune natra pesa mayam matha darga tori ni ko ado hogi magi significance su lei ahambada karino hakanda ngasagi sirui lili haibasi promote to pami ani subada khulsi tourism gi sport ama ohen ba pami haisi manipur government ki thaina gi mang tagi le aba port ama ne sima khoi khangmin bam sai simle ado hujik la isi hanadi problem kaim le ramdi hujiki lambi sida maitai edum sali ko lamsi edum maitai sali khoi mayam sanai adum odai asum nak dak shudum lai adum kidi karigi no kidi se haragadi khoi tangkhulgi isili naw singna sigi mafam sida kana amata sek to yaro ko maitai yawre dana adum thadu noi ku kim dana sek to yaro se hanagi warning lay innocent I am masana so high lambi se pre movement regime hoi pre movement ohen gada bani kana dana thingba yaro hek thingbada madugi consequence mayam mayong nani na hana thinga lay ko aduna lambi sta lakpa gari da hawai ahambada maitai yawbra na thiba khoramba ado adum hawgidre adum lay hidreba ko taw hidreba ko aduna asi lambi si yamna shape oiba lambi amani khoi mayam gi na khanba mane adna office ka ba okul da satpa adum sarami uji hanba adum halaknari ado hojing na mu ke dore psychological warfare ama sathare ko khoida satkadra satloidra haiba pot ama lai ni ko si pot ama lai sini aduna sigi ahum si seng ba pot ama lai kaino hakada moina hai si sumaina hai khoigi moina sangba yaroi haisigi maram se atai kam nati khoigi me ahumgi irang du da yum mai thaki bagi aduda sokhiba nakhiba mayam dugi china do moi thamoi da leidi aduna sigi thamoi se kai mai tor mention ni har kanda separate emission natna ko atai am to leiroi adu phangdi fawba karim da khogi lambi sida khogi lamsi power ga sapyar territory power sapyar oi hari ado ukul si hanadi tangkhul gi ne na khoi adum khangi ko loi khangi ado tangkhul ka hu so dum hai ne khogi lamne dum hai ne ko ado hojingna amuk exam ali yaure hojik ko exam ali yaure ni ko se si exam ali ko tangkhul gi lam du so moina claim toksale ko jikti nakhayam senge ko moi gi lam phaw ya roi har ga di ukul gi moi lam phaw ya har ga di ukul si jo KUKI gi mafum ma yorme ado masi si laibak thibani haibadagi hena kem hangal liti ado tangkhul singna mana saura ka da di apu oi ko phataba pot ama lei aduna amuksu moina maitai da amuksu claim amuk to akhoi gi amuk kelle moina ko moi gi athing basi nugi mayok ta noina thabak torba salaba adu thokpa mkhoi gi consequence mayam do noina sana phangada bani gai leida ko kelle ni ko khoi ji ko khoi ga si sina tai di kano akhoi si moina khanaba sum hobani ko khanaba sum hoba kaim to bidam sa khanaba hawrini aduna amuksu mana napsale kai na sung da tangkhul gi islina uksing hachale ko sina moi gi port se demand si haidrasu moi gi wakhalon se masi tabi bagalon na ikai khumna bigani na thajai hari moi haiji ko zagi maitai jing chatpa yaroi lamsida akhoi leiri akhoi territory power sappa yaroi akhoi thingi se tangkhul gi kaina islina uksing sina koi gi ikai khumna bigani thajai hai ko sini lai si adu tangkhul gi lam loksang re ko adu diuje nakhai senge maitai da nate tangkhul tandoi ni ko moi torise sima khangbi phai na khali simle aduna tangkhul nagalong na thasi ki tarukta hai me tarukta CM thoi ko CM thok pasi ngasagi festival se masi phajana ingna singna pangthok pa yana na ba kana matana masi da athing bam da pigane ko lambi sida nungai na mi sarhalu hai re ba ko every section khudi magna tangkhul gi sungai re then maitai su nungai re then adaga khoi gi KUKI sungai re ko si lambi sida kai be tawganu adu to bi yaroi hai re ba ko si moina ngakti ko ngasagi tang tokta haigiba tangkhul nagalong na pigiba magi advisory haigadra sigi bhokta KUKI singna hojek ngakti yaiko ade innocent I am na mamang da thamgi wafum muina mawalogre hojek mawalogde ko innocent I am na ji lambi si free movement lehelu adu den gari ma check tobu yaroi sine ko check tobu yaroi haini adu gi innocent I am na haigiba wa do muina mawalogre simju lere ko
สิลากันดาอคุยเด็กขเลยกันนี่ตัวเดียวอคุยไม่ได้นะคุกกี้มาตั้งตัวว่ามาให้เสียบก็นานจะแค่นั้นตัวเองนะใช้สักปะมาเราคนเราคนเตียนตรงนักกีฬาเฟซบุ๊กต่างฮะใช้สักปะกี่มาตั้งตัวตัวอีกก็ไม่ได้นะตัวกันนะยาทำมิตรอะดูคุกกี้นะตัวกันนะอะดูมีใหญ่ให้เสียอะดูมีใหญ่ให้เสียงั้นใช่กี่เอ็งเกอร์โอ้ยบีรีบาราสนะสู้มาเที่ยวมาปั่นบีเครก็ไอ้ชูมาเที่ยวสุ่มปั่นเจอร์เก็บก็เรียกสิอะคุยUnion Home Minister Amit Shah na Delhi da Governor yaure Manipur ki Chief Secretary yaure awang pathak ki yaure center ki yaure ko yaure mi pham ama ada review meeting ama phami ko ado March ama da pham bane na khali ena kham da sai ji ki March ama da pham bane na khali adu da haire wi tang nipan sidagi free movement ji lehlu hai bane free movement lehlu labi khudum singje adu man tang sapa ya halu hai bane ya halu hai je kana no har ka da government ki machinery sing da haire ne ko governor da haire ne adu di governor da madu gi yathang du ngak na gi damak ta ma khonai ko tang nipan ji bus ama ani hum thane toram badu makhak thai natra ayam ba yauna di mi khar yaw badu shining chi ta halaki sapangam gi de ko natra mayam thorok tana hakke tawi dana ado mayam hakke tawi den adu da moi gi mi ma kuki ama nongmen ka pa si natra first attempt aduga last attempt oi ko aduda namkai dana napu da togdana salla kanduda no yade balai pakin lotion yade hai pose utpangam de adu agadi pyar gi gamen si kari gamen o si adu di yem yo ko akhoi dani yagadra mai dai torma yagadra moirang da thingje je yagadra ba moi ken puya ro thingji yagadra se communalism gi war na te ko nuina satli ba moina satli ba le sat se khoi nai na bai wa ne ko khoi na pin da ba du si ne aduna ngasagi akhoi da present rule thamba pam gi ba then masila ka di ingni tamni na pari sing ji ngasagi kuki terrorist sing si masida crack down tora ani moi da le crime am lokol ani have na tro lokol ani operation torani then moi ngasagi kuki misam mayam sida moi na kihallaga khollaga toriba mayam hawli ba irang mayam aduga then separate administration ga na lahol liba mayam do kanana laholi no argadi sugi kadra sing sina laholi ni sudi kana ka sami nai moi ga sami ni natra moi ga sami nai sine ba ko ado sami na ba du da bu kem haiti natra kam haiti nungalaga kadoi ngasagi hanariba khonariba phunariba mayam sonariba mayam do adui mark DC na moi irang to mayam do kawra wari chani si yem yo ko sigi kuloi si yem yo sine khoina kire is khoina kiri ku na te mi za Indian Army si kiri ne ko India se ki khalai ne bo ko moi man da keno ma lom dei se ko kiri ne si ne blai aduna ngasagi pre movement haiba central government ki magi yathang ama mana taw en harba poto hoje ku ki sing ngaki then adu kadore khoi central government hagadra PR government se masi kamai to ke bu cookie sing da khoi kok no le haibadi ngamdre makok no le aduna maitai dana nongsa natra asom dana saji sine tawri sing PR na tawri sing de PR government se aduna ni khoi na PR se chakro an ta le se chakro nui le kem kan de no hai ri se khoi na hai ri se phong hai se ikai ga dam le ko nui ki center ki lengak se khoi pe le khoi pam dre hojiti angro then popular government ama tham matam oire hai se ko mamdi nui gi makha sida nui na leika sida Manipur da kaim ta hong ta leitre sine khoi lai sima hai ni then ngasagi MS3 gi port ama leikhe adagi then ngasigi mamang da amu yeng biro ngasagi governor masana si thui ni ko sagi nungoi pikalu ai ko ado nungoi pikalo noi lai mi tare ni matam pik sai hai ko adagi pikalo hare mi tare ni du sumna khanda matam khara sangdok pi on hai ado sangdo i mi tare ni sangdo ga sidagi sangdo roi akan mathabak lokholani hai ko ado bus thabai su madra athing ma mayam do akan mathabak lokholu hai ko akan mathabak lokhali central akan mathabak lokhali ko ami sagi athang matungina nungara sa pitai ko akhoi na yadaba akhoi na operation akhoi na phuba hoba sine ba tawri sine natra moi na sa lan ba natra ado akhoi na phuba hoba aduna akhoi na nongoi pikhatle natra ado moi na pikhatre ado nongoi pikhalo ese masin na hai orna san se thoi natra kaim haiti central government kaim haiti akhoi sai do ragadi akhoi maitai na orgadi kamai to ko dage ado ragadi magi wakhalon ani khakse tokhai ba wakhalon ani khakse moi da lei aduga sina maram orga Manipur da irang se matam sangna lei bane na ilawe ba ko aduna khogi nungoi pikhaloi haire operation taw haire tawdre natra silai si ka adudi hojing na mu kamai tawre adugi marum du da center na moi da yengbi di ba mieng dugi marum du da
kuki singina Manipur se thugai ba pami hojik su lepte hona ba lepte hai je tai ni ko sagi si ma thori je tai ni ko si sina tai mas tai adura mai tai ga khana ga mogi lam se phangni na dum lowe moina moi wakhal jang pam ni ko adum akoi mai tai si khana ba mai tai saon ba aduga den mai thana ba aduga hana ba aduga akoi union territory phangni sine ba moi paris ko adudi center na di yam nakai seng na hai ko madugi do othoklo do wani piroi hai por ma le ko adu khangde moi da ikai bam da khangde moi da ko akoi phi setabagi matau lor ga lei ba moi se ko ikai ba khangde ba si por am le aduna anau ba lenga ama mayam na akoi su demand tori na project Manipur da PR se khare kain kana de ado anau ba gamen ama le hela si na khoi na hai ba se moi na le hendana ba honari Lendana bohona be khudam isini ko mayam na di hai tang trapan da warep loba den adagi kano lami khoi center dagi kano gi BJP ki MP ama lami mana kangpupi da sali wari sanai adaga kano ga khoi KUKI singa moi se civil society organization singa gamen ama sem tang tara ga mapan da warep ama loni no kaim loroi kalim loroi kano kanda ngasagi Muina Manipur da person rule sa makata na thamba pami ado person rule gi manung sida muina phangni na pari hai ba phangni na pari se kaino union territory si phangni separate administration phangni na pae ba ko si port sima lei aduna maitai sawn na hona ba lepte mahata na hana sono pami irang pami aduna khoina muina irang na hona ba adu sumra kandana person rule hai tar ko PR gi gamen sina du bienga leba tomin na leba khoi mauna di kano kada tumin leba se silent oi ba se adum leba aduga maitai na yada ba tangkhul su samari ngachai haibi do khoi kano na su ras na su thambi gre ko amda chapiru so ba ko sumna kanda chapiru so aduga den hat kani na hairo ba ko pairani asana hol pairani army pairani adu muin harak pa kan toro ba ko aduna sungma porse India government ki mari ani longba thoksel sina Manipur se mong tahandre nungai handre na sai thamjaki okay lenga ki mari ani longba thoksel sina maram maraga hojik phau basida crackdown sa thabangam daba duga sumaina phong na lauthoi ba kangu singa sig mathak ta kaimta action lobungam daba even in the president rules ki regime manung sida tawbangam daba sina maram maraga lenga ta thajadre therefore anu lenga ma hadi popular government lehen je haben popular government lehen bagi office amkan sound lai madugo mari lerna KUKI jogi MLA sing adigi su group sing amadi KUKI jogi civil society organization tangtram banda ka popita unani habgi pawam leram badu huji mo latest update tatare tang tara truk sita guwahati to ina unarga wari sagani habi ofne aduna ada idro lenga action bi matang da su KUKI MLA singa su ga civil society organization wari sanani habi ofne su yorabni na aduga akoi the tribune the phong giba pawna sing bi yang targeti mars ki tang amada Security Review ki meeting ama Delhi da pangtong pantam the Union Home Minister Amit Shah na Manipur ki governor da hagi wapam separate administration si yaro hai basi pangdo khre adugi makha tarak pad AK Misha na Chursampur da civil society organization KUKI sing unaba matam da su yaro na hai khre kogi keno separate administration si aduna yaro hai baduna maram moraga hojiki makogi demand se giri taksalak po ina to mani yangatori bra akoi miam da fear psychosis ama lehenam ke damukta tawbane na haga duribra duga PR gi khudong chabne ni yemga abra ai uzahmen lakse uzak mai thami PR gi khudong chabdi dum khara lawre ai badu right damoi man tan yam fazana tambi gre right akoi gi tawgada bada tawdaba tawroi dabana pangpha pha ba ngasi jo nga ngani pha gre ga na NIA na pha ba lepte ba dum akoi tampaki area ji degi aduna taliba hoi demand ama kenoma phangna ba tan ba tarabadi Madu Fangba Ngami objective to Fangba Ngami powerful power by the Haiduri Baneva. I don't know, Ziladi ba question da seemingly power say Chingtak language in a Pibadona. I believe they are able to influence the governor and influence the central paramilitary sing aduga including central government high tabani. Mina labadona layreva. Rona Madu Fangadra Fangoitra Haibadi, High Grabazu, Tanbam Topaki di Tali, Aduna Maduras Hagalaga, Asagi, Akwegi Tatpayaro, Kolo, Hibana Chingwa Mayama, Tula Bazineva. It's I'm a tangsida a Nauremo hen and Adam Akwegi India Today. Any gi regularly Adam opinion Eva, journalist, Higadra, observer Malay, Hizavatare. I imagine Han. Tang traum do gi mai article lama sum ai adum pai ma gi se pa ba nungai hai ti akhoi miam da di khangna ra ga lei ra ba adu for the outside audience hai ba tare ma pa da lei ba mi sing ji da
हेना अखोइना होय अखोइना उरिबा अखोइ मसेन ngangnabasigi mathakta outside audience amada atopa non manipuri jingda yauhannabagi ibasida mayam phajana iena haijaninge ona handaki article je in Manipur even gods are barred from their ancestral homes id Manipur dadi mi di tokro even lai bawada masa masa gi mafam dagi tanthokpa ngambagi mong da leirena Ada mana sagalaiba debate si adum sige extension ni jo hainingi conceptually hujik lai riba je khoida or in practice buffer zone haiba ma lai riba right na highway do freeway hen gera or any route freeway hen ge haiba tarabadi sigi paliba Manipur panbiri ba sakar jigi makhoi gi phirep se akhoi gi buffer zone ji da kari lai rige haiba du ne sigi buffer zone ji lai bani na madugi undue advantage ma lauraga sidagi henjalakpa yaroi haibadudagi amo hena sagalaga akoi mafam phawbu yaroi haibane oja sang kasar na ude hai gare masi ukulji tangkulgi lamni aina nyang popi bok chalui e hengalakpada gwalta bi sida adum halngro anadum police amasung kana kana no gwalta bi do ja phami dana heng mathaki do cottage ama sara leibado haddama ade dum tandhareba ona leiba poti Sigi hujik lay bachida culturally amasung sanamay ningjaba maitei kharagi makhoigi religious and the cultural masigi tradition namada akaiba amasu yam chauna lakpa jine samna haikan jida Chuchanpur da ibudo maikai ngak pasima adi maitei gi lai harauba lam lai harauba jida yaudaba yadraba ahum khatani ikau katpa man leire lai lokatori ban then adi matung da lai lam thokpasi ikau du lowa chatori ban madu loiga ju thokpaji yaunari aduga khara Sanaba loy gumbaidana lai satan bas yauri natrane lai satan badi lai du da kachagadaba ching du da jungle du da leiba sa natraga yen uche khara phajaraga mami gi oina katuri bane ona sigi tradition ohum jiba buta nahan palen da khoi uri du ne kaksing dagi palen bo lai lam thopha ka da security forces laga halan gi bane ko then aduga more da kontho lairan harawi lairan bi harawi jingam draban mapu pandraban then kwakta da hujik lai riba ji kaini ma pantoi bi harau bangam drabani ona khumuzam lekai Chuchanpur dagi na sigi paring bo sida around 35 lai jam ta harau bangam drabani Chuchanpur dagi le ibeje somnom kobrurom da chalaga na amuk kobru lai harau bodi budo kobru harau bodi mafamani harau bane ba meitei gi madu ju ngam drabani gwalta bi dana lai lam thokpa je gwalta bi ka khallaga akoi gi haurei ma sampu bi ji adugi tawgada bane ona si me am ji le ngai ji da yes government jina angasai because sigi akoina festival jigi pagi economic tricks samaju le jai haibatare revenue generate tawdori baje government da ju phangjadori bani at the same time host tori ba mi miam da ju tum paisa phangjadori bane ba nangi beyond tangkul gi hospitality je right and hospitality haiji haita di mamangi akoina chapadaga oja noi maitei pakhang gai jam ngawi ne lae aduga hingi pungani thar kanji da hotel hangri yenge haiji ada moi tangkul lupia han gaina noi bu kari no hujik thengba da kana chayam la me hai law law hai daga koksal ga chak thonga pijar biri bane that hospitality adu ju lejari bane ba aduna hanta ki sida pali ba sarkar ji gi test amadi lai hai jaba tare ni mai te ge ke suk songningai leite chafam thokpa apam ba ge dum chapiyu akoi di am thawai au je phangrai daga challaga nangi game ka toraga ten ta ga leibado another atiaga tumina ba ka jam noi ba pot ne ba ka keno matak ta karaga sirui gi ching maton karaga lechin marak tu daga layama ni ga salam ba u daga penthok sa bangam ba lay dai ne adu na hoi ba mayam da di he na meaningful joy jari ba ne ba madumak na he na nang na ba mari ma ju thamai ba ne ba pot je yon ba khot ba du loi tok thok na raga aduna handaki sida hoi asang kasar amasung Angkulgi long mayam amana di adum haidi karimta tobu yaroi kholoyena adubu already hanadagi buffer zone ji leibanina maduda thongnari ba politics mayam ama central ozaina thamigi badumaina central forces mayam gi role then madugi advantage loka moy famin naraga ha yani yaroi haiba ji di adum silently kinabanina psychological impact amadi am chauna di pireba awna sigi buffer zone je tasengna leiribra natra thugai do ribra Amit Shah na hai give though it's not only about highway to freeway henway nate freeway everywhere when ji highway among putting makta chatok jasin ji yahlo highway but this government has failed utterly yam thina ngam gi dreba adu di ozan ju thambi akoi loina ne sida masi makta na akoi na with any due unrespect nate
disrespect haiba nate fail oi ready oi Right. acknowledge tong da bagi khatagi wari ni aduna hantaki sida maitei na sauningai leite natra or for that matter any tourist samana sauningai leite chap pa bagi dum chapiu because ultimately hujik tang mari me gi 2023 dagi lakhiba advice security advisor Kuldeep Singh gi mathau first of all governor gi mathau governor china pana soi gi bangam gi daba highway chalan bangam gi daba do second time repeat tok duri bra highway question ne Yes. another repetition nama lakpa tarabadi as good as laitabna jo fare haidori ban then security advisor ma yam fail oi gre article 355 sinari hairibni loina power ji lokthokrabani hanagi cm gi makut gi ju kemta toba makut pula thamkrabani adubakta mana ju kemta toba ngamde then ultimately magi chain of command yora kan sida DC ki mathawni ele Jurkul ki district na district ki DC na di hairi yani soidana ngamgani na but SP myam du natragana lairiba police officer myam du ngamdori bra moi mathawni then moi ga paramilitary myam ga coordination ngamdori bra central police organization ji laiba firang setpa myam du ga makoi ga mo coordination phajana to ngamdori bra Right. handaki jiga mo hana fail oi bata rabdi as good as yare chapi gro haibu ne ba ditamona ga hairi ba auna laiba poti ngasai gi sigi yes makoi gi demand ama di leiri but every demand ji loina ma phangni haiba ju leite political reality ama ju leiri ba natra aduna hujik se koi yeng bata bani yengaga ngasai gi tasengna khara gyan ta ba mi khak chatpana di phayena haijani akoi pungau ngauraga google gi map yengaga chalu bata rabadi adum angang ama ni ju mang ki ba yaure pharu ba mani amadagi moi criminal tarama thoi gumba ba ju thado khre ha adugumba ju thokpani na si adum as a parent natragani elder ama oina akiba ma leibani na chatabana fai hairapata bane ba Right. madugi tana ba adugi politicization dune bo ji tor e ba je Right. adugana adu oita di tholaki bani security me amna ma moi cross check tor bro KUKI jo volunteer group hairi ba je press la ki ba podi na have they identified it Yes. huji hok da phangam tri kai gino natra Right. aduna karimta ngasai gi law and order ji chana hanji haiba tarabadi ngasai mafam khara khatta da nate valley da chatok chachin yare law and order fare hairaga chingdana law and order ji sungai leitaba tarabadi madu gi problem ji ne ba ngasi bo Manipur da leiri bese Right. aduna si enforce tawna ba PR thami ba natro PR thami ma ji lambi semu haiba nate mi transfer thaw haiba nate recruit taw haiba nate fundamental magi laiba mathau di kari no law and order san halo haibane constitutional crisis sama leibadu resolve to if all there is constitutional crisis and internal natragan external aggression gi adugumba leiba tarabadi madu resolve to haibane ba we have a bloody high intensity internal problem amane ba leiri baje that involves arms ammunitions including drone Pakistan jo kapne yada ne drone to adugumba leibani na sigi law and order enforcement se governor gi mathau ni is the duty of security advisor huji birena panbo iromone birena ma am chang to gadab do Right. aduna biren leitra kan da tumin na mu lei gre kanam ta there is no one to say the papali ba sakar sida si soire haibadu di tholok tri Okay. aduni huji leiri baje political fiasco ne ko ji leiri Okay, we straight killing allo jadab ne kana da haiga da ge khang da ba haiga dra haiba ngam da ba haidra mayam se ki ba haidra mayam tumin election gi bi famni we have the governor, we have the security advisor, we have the chief secretary, we have the DJP loi lere adun hair mayam sing say they all are responsible for any kind of human rights violation in Manipur adun mayam na makhoi da loina complaint se tobum thokpani adubu adum tumin yengba koi gi jawjang taxina Bermuda Triangle ki type tami jisang so mang boi phim la bok to kem to ngam da ba adigi Bermuda Triangle se no roni jogjang the khatan atana kugi army ki camp man dui phau bale mkhong dagi mang khala ba Bermuda Triangle amai to da handagi national highway number 202 Imphal Ukhrul lambi asigi asa hai khiba Gwalta bi area so sida mu asa gi Bermuda Triangle anu bom laga jo ase mi se sal ga mang bi phim la kadori bra ai di hujikti KUKI zo village volunteer na masigi fair psychosis ama successfully plan tawre haptare tang drama de thokpa basi mayam am sar ke khalam mayam hujik khoktak cha doini aduna phana yamna tangkhul naga longna phana yamna lengang na security pi rahe phok to mayam je hujik se secure ore kaina live thara to mayam je chat pada haipet hangoi bi film lak tori aduna uja sang adugi fear psychosis na tak madugi
keno se miyam aki bam le rise moi komai kon dun habagi achok bo hum la adu da lenga ki role kam only tangkhul nagalong natra tangkhul community kata ki responsibility o to ten kale kamai thambe ja raj mase hanta kisin ahan banate last year su 2024 da Lengmei community na indigenous tribe Lengmei community ji recognize tawkraba tribe ni moina maringmei haibagi khunamada moigi changi haiba festival ama government asu recognize tawkraba every November 30 male October kuntragi chagangai gi je chagangai festival se masi kaino gadget asu laikhraba pone madu organize tawjaba matamda adu dasu hujiki phifam kumna threat tawraga adu ju chief minister da threat minister dasu threat tawe to pasu lakpa yaro hedana tawkhibadegi lengmei gi council na naga council na president of India da che thakiba layaba ko mase kotu na tawriba asmai tawba maya hamse unlawful organization ne haiba lothopiu mase kainogi akhoi gi constitution gi kaino se act ki matungina se yadabo potni haiba mamang dasu thamkhreba haijaningbade Siki pot se mamang da so sumai na tawre ko adu su ngasai ki ngasi phawpada madu kotu da adu gi tamak da phagre khotkre haibadi leite ba sumai na dum makhoi gi se compromise tawra ngamba mong da dum chatpa adu ga dum lakpa adu mai na moi gi se akhoi na tawra su kari su tawba ngamde akhoi na haining ba ya ba haiba ya tawba ya ba haiba pot se ama dum changkhre ba lo lo le haiba se khangdari ba mong da adu bu lo ai se tamna lakani tamna dum lakpa matam su legani abuko aduna masidi solely hujina na hairiba hangliba dudi central government gi responsibility ni responsible ne adunga sai haubata su haijare hojik si oja birena same oina leiramoni hoji tori poche mase akhoi gi tampa ki mi si su bazar da kadai da tholaga ko thana tawreli tawba tana mayam tawramgani aba adu why PR thamba kande kari gi tumina leiba haiba question se akhoi chauna ama adum laktaba nate aduga akhoina maduna tona thamlaga PR gi manungda governor lay chief secretary lay DGP lay governor PR se chap chan na pairi sigi manungda masigi state ki Manipur state ki jurisdiction da moina haining ba haiba tawning ba tawba threat tawning lay ri basida governor sina hujiki PR gi kaino government sina tumina dum yengla lay base mase ngasai na haibado akhoina yam suspicious oiba conspiracy oiba pot amakhak una uebako adu mase prajana khangba ma mathau tai aduna hujiki PR sisu fail oibagi mong da leireabo president rule leiribase thathaida ama abise PR lakpa kanda di masigi changes karigumba law and order control se phajana improvement tawba mayam leiabako hanthaki city PR leina hujik KUKI maitai na KUKI sing na threat tawre maitai chatpa yaroi tawba yaroi haina ko tawri mayam sida PR governor sina natraga PR sina leiriba lengak sina haiba tarine karimatta madu moi da retaliate tawdaba action lokhataba haiba sidi madu di akhoi gi maraki da natte sidi government gi asoiba chawba lapse samako leire haiba kanda akaiba hainingai leite lei tabra hainai lowe aduna hojeki potse ngasina ahanba nate raj ko moina tawriba kholiba se mamang da su tawe adubu ngasi phobada moi mathakta asi oikhre tawkhre haibagi lengak da center government na su madu param ama piba change adubu ngasai gi ukhrugi dudi aina haibado mase psychology ki kaina war ama threat ama khak tawbane aba aduna hojikti masigi potse da akhoi gi government se tongana thamlaga yelhomi leiriba punamak aduga Manipur gi praja punamak sina masisu akhoi police ama lokhat patarga lei akhoina mase phap ta patarga lei KUKI ne haye tawe aduna heta kiba na tabako adune hoji haibadu ne KUKI jo haibse churachambu the base top company moina gadai di litan ukhu da laraga go gadai di lakadab no yengse aba se yengse aba sum haibo ane aba oidaba oithokdaba pot ne aba adu kampopi da hoi hairaga moi sonda lambi phone of di lebako ukhuda moina litan phawraga leiba se KUKI joy se churachambu headquarter the base top company ngasing makhoina senthokre aduna ngasai na haijabado moina mase adum threat tobane ba maitai sing the threat tawraga adum spoil tahanba aduga ngasai gi tourism haiba matamda akhoi tourism haiba festival hai sidi mi any jati any lakpa kanda promote to doribne ba tourist ama tawraga festival ama leiraga
madu lakpa yani madu lakpa yaro habitude adugudi channa da bane ko aduna moina manipur se loina makhoi makha da laikhrabo type ta control tawbu kan da tawthori ba pot si de akoina response tawbudi phajadre mase government na tawbiu haibani adu government na ngamde haibata de id hanasu haibuduni assam rifle khangde security kha hojiki security center security forces khangde se loina hanbi khro haisini hanbi khro Okay. loina han khro adu ko madu akoi leri ba singa akoi ga tum tawnaraga moina ngamle koina ngamle go id adu the solution to dum lei haina lowe Okay, okay, ngamoi to raka di loina hanbi handok pi gro state ke lenga to restore to biro state ki so force mam lejeri mokoi na dum mathok pangthok charsen u habi hum duni du madugi extension makha chathrak pu ne tare ngasai gi yamna typical example hai jab ta to na khoj hai jab mars ke tang ahum da Mars ke tang amada New Delhi na MHN lau ki ba decision free movement lehen gani hai ba mata Manipur pumane adu so highway khati na te entire road me amse loine salhan gani hai bani adu ki mayok ta Mars ke tang ahum da kotu gi spokesperson am thola ga phong na video ga release ka thado ga karam sa pe ro separation Peter bona hai ba matam da kotu gi midu phau ba pha ba ngam de ma gi mathate log yu action lokot pa ngam de tar hujikti KUKI zo village volunteer eastern zone hai ba ma di cheng dore mo gi mari le na di hai na aduna ada mo khangna bakhra lerm badi adu aduna ko intelligence krai dile rege ngasai ki chief security advisor kari tawrge leri DGP kari tawrge leri chief secretary ke tawri governor ke tawri habi oham lak tore ceremonial program yaurge legi dori bra governor so habi ohang dori kwai thembe we transfer tawraga lei taba we kanogi police ki ko adu officer makuk thongo mayam sigi tra post mi thawai yawe ana ki PR ji ko yaw bai de bo amta tong dis mai tong je ko aduna akhoi tha ani da akhoi transfer to bodum yawi right adu adum thawa yaw bugi mami ema tai je akhoina mayam haibe du sumi masai gi kangpopi gi irang si da marda video mayam ama thador pada KUKI gi terrorist mayam gi magi saktam yawi mayam yawi ko yaw hindu matam na civil dress sepe wane tari gi no kanda Assam rifle then BSF CRPF mayam loi lei banina kan phathora kanda nuai roe na moi civil dress seli moi na wangang ido civil dress tangang ido micham sarang ngangi ne ko kana no haragadi ngasagi sugi kangbu singdune ko aduna moi yaw bani na people su yaw da yade yaw dragadi ka dawre hore lising manga file thien dune ko lair ba KUKI gi mung amada nang lupa lising manga fine thidia roi haragadi kok ta khura hapi dana adogadi ka dawdu no na thorpan yaw ba smai su yaw silai ko adu kan tawti mazahari chumi hoina hoina government se hoi ahing ba government ni salai ba government ni se magi activity khara ur kan hai do tro pambi ama asiba pambi ni sida pambi ni pambi na kang le ga kan to magi ahing bagi kan to utraga di ma se hai do tro aduna PR se kanadre hai si magi mana to do mathau ma mayam do hoina urak ta bu ne anyway sisna mo wer kan da lakshi hojik ma lakse ko right hojiki area se hoina mayam na yam na kan na nungnangi ba mafam se kilometer kuntra hoi kilometer se kuntra manga ne hai se yam sang ba hai se ko kilometer kuntra manga ne hai se ko kuntra nga se asa KUKI ki khul ka yam ta ge am ti bi adu KUKI ki khul na ta bada moina lachal laga tawge tawge na tro adu to Manipur se angpam ni sa hai du ni ko Kamal Babu ko ma mi army ki ke mung sang hal thruk te ham tro kai bhai ko Rajnasu kai bhai di Union Defense Minister tro Prime Minister kai bhai di adu Bharat Landi ki makuk su kai bhai di Amit Shah su kai bhai di natra adu Manipur ki government su kai bhai ram de matam du haram de tro adu kai bhai di akhoi mang bus kai bhai di moi da ko adu akhoi gi di ka dore na wai kenom to gi ye har ga kenom to gi potu ki khungun li ra gani ani phare hom pharen thori jing natra KUKI kam phare ge sini da mai ti hakki man kam phare ge kumbi rom da akhoi singsan ba sa moi mapam cha yaw mari nga har ke du kai dor em moi kai dor ge sini ada som na kan da hai ada som na kan da akhoi kampo pi rom sa pra thi bang da maya ama adu kai dor ge sin da right ada ki som na kan da akhoi press ki pangmi wer ba mi ma yaw na moi ani hum mang gi ba somen roi mang gi ba mayam kai dor ge sini adu na kai tok de ba ko adu de ka dor NIA sungai re CBI sungai re India ki agent mayam sungai re ko hoi maitai laksana na ba maitai kan tong na ba ki pot ama lai re adu na ni hoi na wai de hai pot ma hai ne dana KUKI se kai nate moi se ko ahoi Indian Army ki Poxri Army ni Poxri Army oi baduna maram moira ma sen kan na re ni sine ba ko hai na ri se adun anyway hojik lai matam yok sala ko dore tang kun hayeng na chale ko aro magi kadung na khoi mai te na ke ka ki re kadung salu de no sin sakata me ko sat pe ya ba gi lambi ko akhoi gi akhoi ju village volunteer mayam am lai
ko je noi pai de noi pai de village volunteer mayam je machine ab ko asi lam bi control to godam control to godam ni ko naharol hagadra ma hagadra aram bai tengol bo ger amo gira khugi mi lising kuntra thok godam lising kuntra thoga ba ko asi kuki tar tar ba khul mayam je asi labi protection pi boina sa mayas le chalaga ba ko machine se chakada ai khulai pai salo habe de ko mi har jo habe protection piu adu misam mayam chalalu mi nagagi si kana tangkul si kana no mai ti masin manao tro masin manao bagi mari si ngai ra nu si ra adu ma pora ma kalong charu ya no ako de kalong ki do no si ni ki re kalong hando no si da adu yeng se ba india ka men ki reaction kai le yeng se ba ko ako na sanga ka khoi ngaksa ge hadi yaro na tro adu moi na phajana adu gadi yaro du wer gadi ke do moi na ngau ako na hai si noi na ngau du khoi ngaksa ge ne ko ako de power le ko khoi chap chap power le moi theng na ba khoi ki bam ta le ti khoi masi kara da vote amani ko khoi na kuki kem halaga khoi manipur irang solution do no aduga den moi na mai te kem halaga irang solution do no khoi amatani na sum khanbai ware ba ko khoi masan je amatani le min ni khanbai ware ko adugi wang ma da sum moi na sum moi ga pun samin raga pam da ba thodu wa thong ma mathang thang tholak pa adu wakai chong ngang pa je masi da de khoi lei ngamak te na smai thamje okay oza homen huziki hui public mayam am have tare how dana ngakseru ge na sapu matam da su dum chalal lowi have da adu mat shwa yar ma lo thuwai blak pane na koi army na su phagat pa pungan pa mayam sangan da mung na ba mayam thu ani aru ga son ngasagi kuki village volunteer na ta civil society organization kuki ge thola hai duise kuki area da sanga ga maite sana lan ta ge hona bane have gi propaganda mu santu na bi masa ma koi gi ne hetar so mayam se to no ge da makta architect to ba aru ga fear psychosis am su create to ba du moi mong de male but at the same time ngasagi center na act of terrorism ne mi am de kian mai basi terrorize to basi terrorism ni village volunteer hai bani sidi ko terrorist ne na hai bo yar jane to na terrorism the terrorize story pa outfit sing sida lokopram thok thabu sing adu ko jammu kashmir da lokol chamaina ko sida su lokopram thok to have debate is on adum khanar ga su la he tar handaki matang sida uza ko mai thambi be hujiki siroi lili festival siroi da ko ngasai hai do si che tha do ki ba kam do identify to bi sai phagat yare sai phagat pe yare tri kai gi no hai bu gi question du ni ona laiba pot se ngasi tang tra mari ni siroi festival ji officially moi na hai do tang kun de gi na kun mari bo hai ba male natra mari ni manga ni aduna tang tra mari si de gi public ki confidence ma sagalak pa ta bani sai sandoi ba pau to oi tangkul sing na to ba then aldagi eastern gi kuki gi volunteers me amna hairak pa sengdok pa lei bata ra bazu already seasona akiba amadi pigrabani na akiba ji fan bata bane ba kai to ta bane ba ta wona haire wai ta ge ta da kilometer kunthra manga haire adu ju chinglak ni na atopa da kar ga maton da lepam ba kholam ba ju kana khangam ba no haire je ba adu na sai ta wona gi ba mai na jan thabi ba dumai na akoi myam thoga ngak churu ragi na thaina highway ban to matam da ju akoi UFO hai bata re sajal gi kangbu na jiri da gi si bok se akoi security pizza ragi gari chalal lagi ha ya gi de da handak ti amuk su kitang khulai nu lai yaw nam ni na sungya ya ra roi ba adu ta ri ta mon hai ba dumai na deterrence action number preemptive action number kara lokhat piro hai ban red zone gai do alert zone gai do identify to biro sibo ki stress pa wuzida koi hayeng dagi hona koi official ki movement adum horani not only noi praja mayam lak pa do koi ngai dri ngai jida MSRTC je koi adumaina reserve mamang na tawgi ba ina kun kuntra koi tham lei re ona ukul ju hujik bas yam chatte aduna gari macha ni oja bas chaw chatla bro ukul ju hujik kan chatte da lambi du su yadam ni na ko chatle ba kamjong gi ju chatpa hore bas chaw natra khanapati ki budi chatpa hore mai tei tong da bawan aduna sigi chatlaga ngasagi moi official sing yahol laga chatpa hawan biro aduga goltabi dagi hauna matang ji security akoi loina thamme haibiro adugi nagi moigi army marom le dai ne kari ba petrol kari road opening petrol hai ROP na taba ma kari marching flag marching area domination flag march su tawiro dak kyam buwa du no masaju phana ba khana chalhal laga ko amai tawraga flag march tawiro area dominate tawre hairo then audagi nakan dagi tangkul gi laktu ba volunteers me am du moi cooperate tawnaro yang po pui bona maite gi volunteers me am lehan biro amarom dadi live jani da aduna sigi preemptive akoi trust me am je mu regain tawna ba samna hai kan jida ngasai kashmir gi halakan moi kun taruk tu ta ina ru ya roe ba noi ke do gi lamkoi chalui no mi terrorist lai pham ne ke do chali no hai bi ya roe ba ya de hai bu du lei ba noi lakhri ba je we are sure security aduna
ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯥꯗꯔꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥꯗꯧꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯥꯎ ꯗꯤꯁ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯏꯠꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯗ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯁ improve ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ proof ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕ improve ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ they have to prove now the government has to prove the governor has to prove then mai makhada leiba mayam loinamak 210 di akhoi nail boki leiriba sigi mayam se loina sinabiraga now it's time they prove okay it's time they prove proof the government prove to do second they have to prove that they can control my control to bunga mi habatu but most importantly they have to prove that they exist the government exists madu proof to mathok tai maramadna law and order se hojite hona miyam gi trust am haidi si chi am thok phai se miyam de kitang mi pai ba found duini aduna numit kharani leri numit manga taruni leise de yam tu na lengang na hojikta ge horga kari kari thabak thorum sing pai khalle hairi ba highway se 202 si karai phau ba sanitize tawre karam area sing detect tawre mafam matu da khoi army cam yam na deploy tawre hybrid sing bagi phajana miyam da video photo na sing ba thadok tana pau se why janba matam da mayam da confidence lakani keno da primarily koi state level siroi festival se pangthok matam da mapandi mi myam lakchaba targa su koi domestic ki tourist mayam se am chauna saru yadoini and domestic ki tourist har matam da valley dagi tampak tagi maitai singna koi ukrul da koi shiroi lili yeng basat pa mi ge masing shiroi kaba pamba mi ge masing yam thini yam ya dunbo koi tampak ta do Manipur pum de eco toriba ojana ba volcano gi sei phau lerini ukrul da ai gi thawai lehore adana ukrul ge lambi si sanitize to one mathok tai aduga sanitize to rehab to mi amna thuna khan ba mathok tai kero lenga na di already koi mamang lenga ki official kar una jam tam dadi they have a lot of confidence ki lambi sar pe yani adna but adugi confidence to mi am dasu instill to you please prove that you can control please prove that you exist hai begin hosa dang asigi the Manipur files ki edition se matang chalo sinjar ge asigi edition su mapung han bi da makta oja huma porus nam khana tha chu punuk cheri appreciate your joining lona nengbre punam so asigi edition se kram to bi ge SKTV Manipur ki tongan ba social media handles sing da join to birga comment am di feedback tha birak pi agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is NONGTHOMBAM signing off khurumjai